Kaj bi rekla, da je epitom sloga v mangah? Tako od everyone. Vem, da si v mnogih intervjujih si... Epitom. Epitom. Pač si, kak ne rečem, hypala, Vagabond. A je to nekaj, kar bi rekla, da je tako... Vagabond. Kdaj se bo nadaljeval Vagabond? To mi pove, kdaj bo naslednji chapter? I don't know. Don't ask me, I'm not the author. Kaj je sploh v You know the author? Ja, ne, v Ajo. angliščini. Fucking me. Ne. Vagabond. Ja. Vagabond se mi zdi, da je zelo, sem ga hypala, zato ker mi je osebno tako, yes, I read this every day, ampak je zato, ker se mi zdi, da je tako najbolj obviously impressive manga. Ja, občutek sem imel, Easy da si izpostavlja predvsem zaradi tega, ker naj bi to nekaj, kar bi vsi spoštovali, ker če bi začela, ta dožinši berem, pa ne vem, tista manga... Ne, ampak a ne bi rekli, a se ne bi strinjala, da je tako Vagabond, Berserk, pa ta Vinland Saga, da so to tako tri... To so tudi tri, ki so največkrat na top. Te se največ strinjajo, tako kot tri top. Jaz bi reči vprašal, a si brala Witch Hat Atelier? Je na moji listi, I want to, I didn't start yet, sem prebrala prvi chapter in sem like, to moram brati. Moraš brati, ker art style je nekaj, kar... Gregi, jaz sem up to date. Gregi, jaz sem up to date. Si? Ja. Jaz sem preko tebe, zaradi tega, ker ti... Ja, da ne beri online. Jaz berem online, jaz sem Ko me digital. 11 volumno je, ne morem nič. Torej, Witch Hat Atelier je prevzel oziroma presegel Magus of the Library? Mislim... Zaradi tega, ker dejansko izhaja za razliko od Magus of the enkrat na Library. leto ali kaj takšnega. Ampak po art stylu. Po art stylu je svoj unik art style. Veš, tisto, ko te veliko ni učijo, kako z črtami narisati globino roke. I can go on a long. Go. Tell. Release the Kraken. Sem nekaj hočem prereči, ne? Najbolj mi je bedno, ko povabijo kakšnega človeka iz naše scene. Človeka, osebo. bi rekel, organizatorja recimo dogodkov, anime dogodkov na naši sceni, recimo na TV postajo, ne, te velike televizijske hiše in pol jim rečejo, da naj narišejo nekaj v 5 minutah, a veš, ker ne razumejo, Zdaj, ki si na našem. ne razumejo, koliko je potrebno v bistvu prej predpriprave, pa da ti moraš včas študirati ure in ure o likih in o kompoziciji. Se strinjam, to je čisto. In potem rečejo, prosim, nariš nekaj v 5 do 10 minutah in zraven jih pa še sprašujejo nekaj včasih tudi zelo nepovezane stvari. Ne. No, mi damo 20, ne? Meni je to pač toliko cringe in sploh ne predstavljam, kako lahko nekdo to nariše v 5 minutah. Sej, mi damo 20, ne? Guys, jaz sem levičarka, tale mikrofon mi je malo na poto. To je bil tako, malo zašalo, ampak... Ne, it's a skill issue. Ampak, Skill issue. Ne, to je handicap, ki smo ti ga dali, da nemaš preveč dobra.